berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat, memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika. Tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Menandai berakhirnya presidensi Indonesia di G20 secara resmi, saya menyerah terimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku presidensi G20 berikutnya. Saya mengundang Perdana Menteri Modi untuk menyampaikan sambutannya. Excellencies, friends, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप for the presidency of the G20 in this sacred island, Bali. India and Bali have had relations since ancient times. Excellencies,
India is assuming responsibility of the G20 at a time when the world is dealing with geopolitical tensions, economic recession, increased prices of food and energy, and the long-term adverse effects of the pandemic all at once. At such a time, the world is looking towards the G20 with a lot of hope. Today, I would like to assure you that India's presidency of the G20 will be inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. Excellencies, during the next 1 year, it will be our endeavor to ensure that the G20 acts as a global prime mover to conceptualize new ideas and to accelerate collective action. The sense of ownership of natural resources is today giving rise to conflict and is also the main reason for the degradation of the environment. To secure the future of the planet, the only solution is a sense of trusteeship of natural resources. For this life, that is the Lifestyle for Environment campaign, can contribute greatly. The objective of this campaign is to make sustainable lifestyles a people's movement. Excellencies, today it is essential that the benefits of development reach everyone and that they are all inclusive. We need to ensure that the benefits of development reach all mankind with compassion and solidarity. Global development is not possible without the participation of women. In our G20 agenda, we will have to continue to accord priority to women-led development. Without peace and security, future generations will not be able to enjoy the benefits of growth or technological innovation. The G20 will have to give a strong message for peace and harmony. All these priorities are fully reflected in the theme for India's G20 presidency: One Earth, One Family, One Future. Excellencies, assuming the presidency of G20 is a matter of pride for all Indians, we will organize G20 meetings in different cities and states of our country. Our guests will get to experience India's incredible diversity, its inclusive traditions, and its rich culture. We would very much like all of you to be a part of this unique celebration in India, the mother of democracy. Together, we will make the Group of 20 a catalyst for global change. Thank you very much. Terima kasih Yang Mulia Perdana Menteri Modi, para pemimpin yang saya hormati. Kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih, dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India.